kaluguran oreni pureng aman wan ming kayanakang kapampangan na tunay menalakaran kapatad. Kaya pa magpreserba kayong kulturang kapampangan na muhakit ka rin aliwang kayanakan. Lalo na kayo. Makatabang puso kasi yung pagkaabalahan da itang aman nun da rin aliwa na aliin, kabaduyan, pero para karela ining bibiye karelang ligaya, bibiye tula. Yung gambulan din kulturang kapampangan. At makasawp lang, kaya pa maggambula mo pen. Alap nga liwa nung edeng, kaya nakan, keng gulot na ning aman wandang kalalangan kamaru. Jason Laksamana, Diego Dobles, and John Tangangka. Well, may bisita tanala before. Pareho mo rin yung Nilaunch karelang... tayong very successful rock Kapampangan. Pareho pa mo rin At yung pa mo rin kayong pamaggambul, kaya katamong kulturang Kapampangan, pero kita, musika ngeni, atin lang aliwang proyekto, pero bayo ita, burita lang kutnan. Jason, emiya ako tang kaya kakanita ini. Kapilan niya may tatag-ing kalalangan kamaru. You are a fresh graduate? Yes? Student pa rin po. Ay, estudyante ka pa mo rin? Kaya UP Diliman po. Hanggang ngene? Opo. Oh, goodness. Oo. Adidinan mong oras sining gagawan mo ngayon Actually, mag-focus ko pa mo kaya ni. Kumbaga, on leave ko pa mo from school. Okay. So, why establish kalalangan kamaru? Nanong tinulak ka para puntalan mo ining dala na ini? Bali, in Camaro po kasi, inumpisan uling anyang misa natin kaming proyekto kaya eskwela, minta kami karetang ita. Basic yung research ko, retang ita, balam kakalingwan din kultura da. Ita ni Pampanga? Aking Montalban Rizal. Okay. Kay bat, renganak da mismo, ito no, tuturo retang native language da. So, bala mo, dinub ko yung isip ko, bala mo microcosm na yung Kapampangan niya, kung makanya. May gising ka kayong katutunan. So, bala may gising na ako kabud. Unexpectedly, kayong lugar pa ka rin pang ita. So, since then, bala mo, I made it a choice na sopan king ibiya ko yung agyo ko nga biya king Kapampangan para matok nang ita. Kasi king laway ako problema ita Yes. Datang yung panahon, mawalangan. Mawalangan, kay patitang identity da rin Kapampangan, mawala. Because once language is lost, kapatad. Wala You've na. lost the history, you've lost arts, no? Kaya gana. Kaya gana. Tugi na nga kanita. Ako, interesado ko mo kasi kang Diego, no? No offense, man. Pero metong panglawi kaya kayo, people would know na you're different. Diba? You're not, ali kayo ordinaryo, ali kayo den tipong yung pagkabalahan, cellphone or PSP or what, you're into something different. Makana nung edad may kumpisa na you realize na ating kang artistic tendencies and kapilan may lean towards Kapampangan culture itang desire upon tendency mo ito. Ako po kasi maniba niyang anak ko. Ako po balo bakit putang yung mo parang TV Tagalog mo ngayon. Kakanungan ko mo ngayon ng Ikaw mag-enjoy. ako mag-enjoy. Pero siyempre namisan kay English na. Pero namisan tang kahit kurang tao tang ilang kasabi mag-Tagalog la, bagus Kapampangan la. Kasi yung kapatid, 18 anyo siya yan. Bala. Palagi ako, back in high school, ikaw palaging babayad na speak English campaign. Palagi kang nakala penalty every day. Kasi kuya ko po talaga mapan-English alaway itong pasosyal kay. Yan naman nga may paras ko kayo ng kamera ngayon Muli niyang, ito pa nakilala kay Jason. Makantap mo rin paling bugi ng Malyari, mga yan itong bahay. Ito po, may kami. So it was an accidental meeting mo? Opo. And Kita then mo po yung suddenly- rock Kapampangan, true rock Kapampangan. Through Rock Kapampangan. Okay. John, makanano mo naman nato panday nga duwa nga rin Bali tapin, amit ko like Jason king rock Kapampangan. Bali itapin, yung metong kami karing bandang king album rock Kapampangan. Bali... Pero bayo ita, ingke kayong banda, magkantaya bang Kapampangan? Mag-cover kami rin Kapampangan song. Pero alakang makanta ka, alang makanta ka lala may interest. Anyang panahon na ita. Until meet O Atina. King pansarili ko, Atina. Kanya ita ka rin, yung timo yung vocalist nami, Kapampangan na, ano. Idampadoy ita, ano eh. Exactly. Karang edad Ali yun. ako. Agamit tayo ako. So it is safe to say na talagang dumalan mo kitang stage na ating ko-kontra kasi yung pakiramdam da Kabaduyan. Itapin, wa. Makananita kasi yung peer pressure kasi
Imagine, medyo hip-hop ka datang, rockista kay Bat. Ating kupong sing-singing family. No, syempre, struggle mo rin ito eh. Uning itapin in challenge eh. Lalos na kapampangan tamo. Dapat pag maragul may itang lingwahe mo, itang kasi yapi ni kayo ite, kapampangan ka eh. Dapat kayan me, panindigan me. Putnanda ka, Jason, uling atsuna ko, keng atin akong mission, kumbaga, tinggap yun na mission niya yan. Nano ing estado ngayon kareng kaya nakalupayo, talaga bang mangalingwa nala? Keng kaya katamong kulturang Kapampangan. Kareng nga ikityo. Inga kakit mi po, atin marakal na may kakalingwana. Itang bala mo ala nung chance na apabalik mula. Oh, okay. Atin mo rin na detang sa salikod damo. Pikakarined. Uling at bala matilang inferiority complex istong mababrand lang Kapampangan. Kay bat atin detang well, bala makanitaya mo itang pikakarined. Pero ating bang katutuan ng sasabyanda, for example, ng Center for Kapampangan Studies, na atina talagang awakening, ne? Kening kaya katamong kulturang Kapampangan, lalos na kareng kayanakan. Atin na po kay bat ali mo po kayong Kapampangan, masi kareng aliwang sabintanang Regions. non-dominant cultures. Oh, okay. Visayas, pati reng Ilocano. Actually, mabilog ayato. Actually po yung 2008 International Year of Languages yung may talaga. okay. Uling. So, para kako itang sasabihan ng kabaduyan ng Kapampangan, Kenny. Kako na yung personal ko lawe. Tauli kayo, mas inyening kay itang asod ng multiculturalism, loving your own culture. Exactly. Kapatad, anyareta pong kaya na pikakaringeda, ing magsalitang Kapampangan. Ika yung out. Ika yung out, ikaming in. But here's the question. Makanano kasakit na may nipon kayo kasi miyaliwa kayo disciplines. Diba? I'm sure you have in your group na talagang writers, musicians, painters. Makanano kayong may kasakit or makanano pala kalagwa ing tipunan nyo larene and then come up with Kalalangan Kamaro. Tayo po kasi tumapoy kami. Dito mo po talagang interesado. So, ali kami manin to na ini malyari na. Eko mamilit. Eke po mamilit, mga yan. So, ikam po maging post, tsaka lalawin mila po nung kay. Anong talagang tutukeng lubdan itang bisala talagang sumaw. Mga pilano rin miyembro na ng Kalalangan, Kamaro. Dito pong Balampeka Core Group, kami pamungkay, anam. That's how small our group is. Okay. Kay bat detang ngaliwat na bala mo members na la rin, itang atatap mula pamisan-misan, pero alila focused. Okay. Abang gitso, anam kayo pa mo. Pero these are anam artists na talagang nengkay ating temperament, na ating niyaya Yan. ni Baburi. Uwa. Clashes, especially at this Keng this age yun early, Oo. na magumpisa pa yung grupo yun. At I'm saka sure. keng edad na Keng edad kapatad, yun. mapalila rin nga. Siguradong daal ko, buringgawan. Baka na ano kung, what? Bali, itapin aluwa-luwa kami bala mo discipline. Aha. Itapin, bali, i-fuse mi aking metong eh. Basta Mo itang- idea na ning metong, pisamot-samot mila For as long as itang common denominator. Mag-conference kami para mag-come up kami king metong. Sa democratic pa mo rin, ne? Open-minded lang po. Pero I'm sure it's a very good, it's masanting yung brainstorming process sa conference. Kasi rin hanggang Kapatad. artistic inputs, luluwal eh. These are, they belong to the new blood, numbaga ne? Numbaga, very prolific la pa, ring utak na rin kaya nakanareni, yan niya, talagang atawaran galing. Pisabyan tamo po at ang bagya. Dakal no proyekto. Nagyewa At atin ang masanting aluluto. Ay, Diyos ko. At pasalamat tamong kapartiya ng Infomax kining utukirang gawan. Kayo po Maglipad Channel, magbalik ka pa rin po personal. May kakalingwaning leche flan, ha? Paborito na yung Mayan. Let's go, Mom! Okay! Dad! Yes? I left my flute in the house. I want to show Lola how good I play.